Gavana wa Meru Mutumanto Ithingia muthenya jwa Njumana achemanire na ngwataniro ya biashara niyo Chambers of Commerce kenda kuona ora bakarutaniria ngugi gikundi giki gitongeretwe ni rais wao Eric Ruto ni bakathite okiri buria buri Meru na wendi bo thirikari county gukuria county. Gavana Mutuma augite Meru nigunikite bunene kumana na njunga ciageni na mono matinda jandu imbo ja Kinthiguru zirajetete na mbere na rombete ya Meru kwambararia urimi na biashara no tuburi na kiguni gekinene. Muthuri Muriuki na Chionkuruke Mukarigiti wa Kenya Chambers of Commerce and Kenya no Dr. Eric Ruto na kiama bawe ibakinyite ndeno bisyo ngavana Meru no Reverend Isaac Mutuma na morto jotigirati ni bakugwatanira nekenda gutigira biashara ndene account Meru bakutha bagiukira. Na ningependa kumpongeza gavana kwa sababu hali ya kibiashara hapa Meru tumekuwa tukiongea na wanabiashara na ameweza kutengeneza very good environment ile hali ya kufanya biashara hapa. President tukwaria noe manto ya maingi uraga tutethia na kureta antu barabeta wa waekezaji twina special economic zone era twitite kuthiria Kongazit na ara tugethea twina light industries nikenda twithira twina twanya twangwikire na beto muno the Gen Zs barabe frustrated nontu bakwithira batena ngugi. Dr. Eric Ruto akiwa na kaunti ya Meru ni kaunti noremi na moroto jwao ni gutigira na liba kuleta onjorithia baraba kiatho na liba kiagirithia imera bya Meru nkuruki kwamba tutaweza kulete wahigizaji wa biashara wa viwanda hapa Meru na tumesikizana tumeongelea maneno ya value addition ya chai especially ile wanaita specialty tea, maneno ya coffee sababu tukiwe na kahawa ya Meru ambayo inaweza uzwa kwa mikahawa yetu hapa Kenya ama hata mikahawa zingine dunia nzima. So tutaweza kushirikiana na wanabiashara wa Meru County na wakulima hapa wote kuona vile tunaweza fanya agri processing. Na tumeongelea kwamba tunaweza fanya value addition ya avocado, tutoe avocado oil na tuko na wanabiashara ambao ni za chemba za huko nje ambao wamesema kwamba tukiweza kutoa hiyo avocado oil wanaweza nunua hiyo oil yote. Antonenga wana Meru etho akiuria Meru nandi kutonyera biashara nguruki na kinyorimi no ndoe na wetikio kagita gaka ke biashara no urimi mando ja ketho ja kiagira nguruki kiria Meru ni ntumwa enkai ndeboira aramieni hoteli cienu baraba tena nduka ne baruore baraba na cio ne bakore ikingi bonge lento na baraba na miunda ete kurimwa nibo yatwambiriria kurima nontu mwathani netikiritie kuliunga Meru netikiritie kuturetera mbeca na netikiritie kwingokea na aturetera tonga ende akiwa nandi kuguro kwawe ni kuona ageni babaingi bakijandene kaunti Meru nontu bubu ni kuonania kwina thiri na biashara baketha bakigunika ne ati kiumia ki twithirite turi na antu ngiri 150 primary schools ni rathiririe their presentations ya music festivals igoro ibarambiririe kwiyaba secondary na universities na bakethira bari Meru na Kenya yonthe Meru for the next 7 days then kiumio ki twiyite tugethira twina a youth bonthe ba Kenya beyite Meru Youth Polytechnic nonto bwa national debate ya nina youth young people betite and we welcome them na njara chuyiri kwina akoroba kanisa ya Methodist ndene ya East Africa ba Uganda, Tanzania na Kenya yonthe ni beyite ndene ya Meru ibarambiririe kwambiririe soba ya Meru eje beyite nonto Baralis cia men fellowship kanara les cia kuru rutererwa Igembe North. Muthuri Muriuki wa weekend muthirio kangangi.